إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي نفسي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هي خير زاد يتزود به العبد للقاء ربه يوم القيامة. يقول تعالى في محكم التنزيل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. وسئل أيضا كذلك عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: اللسان والفرج، أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أيها الأحبة، فإن كلمتي مع حضراتكم إن شاء الله سوف يدور حول توحيد الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من الأمل. أيها الأحبة، هذه هي الشهادة الحقيقية التي يكون سببا لدخولنا الجنة. شيء عظيم وسهل أيضا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من الأمل. رواه الإيش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويوم القيامة إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، يقول ربنا عز وجل: أخرجوا في النار كل من قال لا إله إلا الله ولو مرة في عمره، أو كما جاء في الحديث. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawon yettude o hanaɗo yettede ɗum ko Allah du'ano nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko. yewtere meɗen nden ko yiiloto hande, yewtere raɓɓiɗude inchallah ko fi wotinɗingol Allah, ko tawata hina ko satti waɗugol, ko tawata ko hunde mawnude kadi ka allahu subhanahu wa taala. ko honɗum woni ɗum ko ashahada, seedagol ngol. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wo kala on seediɗo wondema ala reweteɗo e gonga, nafa rewɗo lorra mo rewari siwona Allah. o seedo wondema muhammad ko jiyaɗo Allah, ko wonulaɗo Allah. o seedo wondema annabi isa ko jiyaɗo Allah, ko o nelaɗo Allah. ko konngol ngol o werli ɗum e nene maryam ko ruhu immorɗo ka makko. o seedo kadi wondema pellet aljanna on ko gonga. o seedo wondema pellet yiite ngen kadi konge gonga.
wo oɗo e hoore kala gollal ngal o maayi allahu subhanahu wa taala o naadoyemo aljanna. hay hunde ala ko ɓe sarhi ɓuri ɗo. naya natuɗon e de yataye si ɗum ɗo waɗi ma si ɗum ɗo waɗi ma si ɗum ɗo waɗi. sa seedike ɗiɗo a gollitiri ɗiɗo tawi ko ɗiɗo woni ka fonno ma ko ɗiɗo woni ka ɓernde ma, wo adhalahu llahu ljanna, allahu naadaymo aljanna ala ma kana min al amal, e hoore kala gollal ngal o laati e muɗum. haray o hadis ɗo ɗen sarhiramo hadis goo kadi kadi lala sa sallam maki man kana akhiru kalamihi la ilaha illa llahu dakhala aljanna. wo kala on laatiɗo konngol makko sakkitingol ngol e hoore o aduna ko la ilaha illa llah o naatoye aljanna. si yimɓe aljanna ɓen fof naatoyi ha gasi, naatay ɓe yiite ɓen kadi naati ha gasi, allahu subhanahu wa taala o yamiray noddowo yo noddu, o inna yaltinoye ka nder yiite jahannama kala wuulunoɗo la ilaha illa llah hays tawi ko nde wotere pette e gurdam makko. wa fi hadisin ahar yaqulu taala akhriju fi nnari man kana fi qalbihi min mithqali zarratin min iman, min mithqala zarratin min iman hadha linsanu sayakhruju min annar wa in kana qad mata ala almasiya. allah subhanahu wa taala kadi inno e yaltinoye kadi ka nder yiite kala mo woni e ɓernde mum ko fotata e gabbun zarra immorde iman. oɗo hayso maayi e hoore geddi o luttoytaka nder yiite jahannama o yaltoyey, hay si tawi noon ko o lettoyteɗo kono o luttoyta ton. haray karamakoɓe ahlu sunna wal jamaa kamɓe ko ɓe fotti ko hombo luttoyta ka nder yiite jahannama ko kala mayduɗo e shirk. man huwa almukhalladu fi nari jahannama huwa kullu man mata ala shirki kama jaa fi layat inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. allah subhanahu wa ta'ala on daali allah o yaafotako nde o sirkante, himo yaafo noon bakkatuji goo ko wona sirku. kala mayduɗo e sirku haray allah subhanahu wa taala on harminanimo aljanna on, haray ruttorde makko nden ko yiite jahannama, haray ɓe toñoɓe ɗo ala naɓe ballo yawmal qiyama. inna shirka la zulmu nazim, ko ko wiyete shirku wo ɗum ko tooñe mawnuɗe ɗon, ko tooñe tawata ɗe allah subhanahu wa taala on o yafatako. si tawi noon on tigi o tuubi adi o mayde allah subhanahu wa taala on ko o yafotoɗo. amma iza taba al-insanu qabla mawtihi ayyan kana min az-zunubi fallahu subhanahu wa ta'ala sayaghfiru lahu kama jaa fi al-hadith alladhi yarwihi lana aba hurayra anna allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layl. allah subhanahu wa ta'ala o himo yiɗi ko ɓurata mo welde fof ko tuma goɗɗo bonni allah ha gasi o yilto o inna allah mi bonni mi torikema haray hande kadi ya yaafola. allah subhanahu wa taala o yaafotoɗo himo fonta juuɗe makko ɗen ñalorma fiyo tuubu rutto ka makko on wannoɗo bakkatuji jemma, himo fonta juuɗe makko ɗen kadi jemma fiyo tuubu rutto ka makko allah subhanahu wa taala on wannoɗo bakkatu ñalorma. ko ni allah subhanahu wa taala ɗaɓɓitirta en fi honno o faalaka hay goto e meɗen yaha yiite jahannama. ko ni noon ha tuma nangue ngen fuɗɗiri ka nge mutirta ma ɗum nge mutiri ka nge fuɗirta toon. si yeehi ha ɗum ɗo waɗi haray dambugal tuububu yegal ngal sokama, ma ɗum ha neɗɗo on hewta wonki kin hewta ka dande makko ɗo, si yewti ɗo hande kadi haray dambugal tuububu yegal ngal sokama. amma aɗo ɗum ɗo allah subhanahu wa taala on ko yafotoɗo. allah subhanahu wa taala on o wi hon ɗum innama tawbatu ala llah lillazina yamaluna su'a bi jahala, ko allah jaɓanta tuubuɓe ko gollira e noon kadi bakka to sabu majjere hara o anda. si tawi no waɗiri sabu majjere andi no moƴƴa, sa tuubi tun allahu subhanahu wa taala hon o yafotoma. amma si on tigui tawi kadi pas waɗi bakka toon hande kadi mo wawi tuubude ka o wata tuubude, himo wawi tuubude o rutto ko allah subhanahu wa taala. allah subhanahu wa taala on ko moƴƴo o jamanamo tuububuye makko on kadi inchallah. أيها الأحبة فهذا الحديث حديث يدل على أن الشهادة لا بد منها، فالفرق بين المسلم وغير المسلم هي الشهادتين. فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم، وإن كان مسلم عاص أو مسلم مذنب
walakin fa huwa min jumrati almuslimin. kala neɗɗo seediɗo wondema ala reweteɗo ko hina Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nelaɗo Allah haray o tawama ka fedde julɓe ɓen hay si tawi no himo faggitade bakkatuji goo kono haray kaka julɓe ɓen woni ko o tawa toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on okku en enen kadi battane moƴƴo. أيها الأحبة فهذه الكلمة كلمة الشهادتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله فكل ما قلت لا إله إلا الله فقد جددت إيمانك وإسلامك كأنك دخلت اليوم في الإسلام من جديد. neɗɗo kala nde o wi la ilaha illallah haray o heyɗintini gomɗinal makko ngal nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki wo heyɗintinire gomɗinal moɗal ngal sabu wiwgol la ilaha illallah. nde wiwɗa la ilaha illallah wo haray a wonti keso kadi a wonti dina ma kan a watti ka kesum kadi wastayi ko a natuɗo kesum kadi hara a laaɓi boy kadi no ay wastayi juulirde ka wonɗen ɗo o pentirɗo ittama a watti goɗɗo goo a wowliti kadi goɗɗo goo kadi wattama kadi haray aksiru min qawli la ilaha illallah o la ilaha illallah yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam khayru ma qultuhu ana wannabiyuna min qabli la ilaha illallah ko ɓuri moƴƴude komi wowli min muhammad sallallahu alayhi wa sallam e annabaɓe adiɓe lamɓen fof ko kalimatu la ilaha illallah. وكذلك أيضا كما تعرفون جميعا أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وفي رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في اليوم 100 مرة faqad huriza min ash-shaytani rajim. nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki kala wolɗo ngol konngol ɗo la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nde laabi temedere e nder ñallal ngal yo wontigi andu o renama o dandama immorde sheytan nden ñande hay e hunde ko wowma hewtude immorde e ñanne e mbile e ndure hay hunde e nder ñallal ngal ɗon ala hay goto kadi aroyeyɗo yawmal qiyama ɓurɗoma baraji sina ɓurɗoma wolugol ngol konngol ɗo o wigol ɗo la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. haray ko ɗum ɗo bani adam o haani jantade soono ɓe foti himo wondi e laaɓal foti o wonda e laaɓal ka woni o alhaaliji makko ɗin sina ka soɓi ko ɗum ɗo haani duumagol e muɗum ko ɗum sinelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala seediɗo ɗum ɗo o seedi aljanna ko goonga yiite ngen kadi ko goonga ko maayi wo e hoore muɗum oɗo allah subahana taala on okkoyeymo aljanna. hara noon konngol wowɗangol ngol ko ngol kadi woni kadi ka nder ɓernde kadi. suila badul ulama an tarifi al iman fa qalu anna al iman qawlun bil lisan wa amalun bil jawari wa atiqadun bil qalb wa anna al imana yazidu wa yanqus yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah. karama ko ɓen ɓeyni ko ko wiyete iman ngol konngol ɗo ko wowli nutqu bil lisan ko wowli ko tengol ka ɗengal ko ɗo wowlete kono noon ko waati qadum fil qalbi ko fiɓete ɗum kadi ka nder ɓernde ko ton on tigi fiɓata wonnema rewete ɗon ko bajjo ko gooto ɗum ko allah subhanahu wa ta'ala kala kafidiɗo ɓoye goɗɗum haray o shirkanimo hannde kadi wo tammon ɗum wamalu bil arkan haray be hannde kadi on tigi gollitira hannde kadi tere ɗen hannde kadi kono tere ɗen gollirta waɗa juulugol ngol sa seediki ga wonnema ko a julɗo be tere ɗen ɓanndu num fof golla juula sa seediki kadi so tawi feere nde ne woodi ko be hajja sa seedike kadi be kadi zakka si jawdi ndin hino woodi kadi be hajjoya kadi be itta zakka sifa wana wa ɗiɗo haray hannde kadi arkanji ɗin kanjiri kadi golli wa anna al iman yazidu bi ta'a haray noon ko wiyete iman wona stable hino ɓeydora sabu ɗoftagol allah subahana taala sa ɗoftike ɗa wadde ko moƴƴi ɗa juulde ɗa janngude ɗa horude haray inchallahu imanu ma on o ɓeydike yazidu bi ta'a bil amali saliha ka siyami walhajji wazaka wa silati l arham wa birru lwalidain wa gayru dhalika min al amali saliha allati takunu sababan li dukhuli l janna. وكذلك أيضا أن الإيمان ينقص بالمعاصي أو بالمعصية أو بارتكاب الذنوب. إيمان كدي هم دويتورا كدي هم تيبورا كدي سبهون فجتاغول بكاتوجي دين كشرب الخمر والزنا واللواط والسرقة والنظر إلى المحرمات كدي دو وني كدي
ko ɗuytata wano yarugol beere wano jeenugol wujjugol jattugol fenugol wal ghiba wan namima wal hasad wal hiqd wa gayru zalika min al a'mali al qabiha e golleji kanuɗi bonɗi kadi wonay ɗi sabu ko naɓi goɗɗo yiite jahannam wano gañanali e guddan safata ɗum ɗo e ñooreji kadi e waddidirgol yimɓe ɗiɗo bakkatuji woni ko ɗuytata imanu goɗɗo on hara imanu on o tippike ley amma neɗɗo on simo doomi e juulugol e ittugol zakka e horugol tening e alkamisa 13 14 15 kala lewru hara e oɗo imanu makko on no ƴawi mo duumi e jantagol inde Allah e janngugol alqur'anul karim ko ɗum ɗo woni ko townata imanu makko on so woɗɗitike ɗiɗo imanu makko on sittay ha hewta ley bani adama on fof hino andi wonde sa'i hino ara e ma hara iɗa andi an tigi fewno ɗo imanu on himo ƴawi wano ka suumaye mo yiɗa o imanu on no ƴawi kufunaji ɗin e coñci ɗin machallah mo be no timmi ka saffa yeeso tu wonata amma bada ramadan si yehi ha suumaye on noon feƴƴi hande kadi haray hande kadi imanu on o siti o tippike moƴƴa al iman al aksaru ma yazidu fi ramadan ففي رمضان ترى المسلمون المساجد مملوءة بالمصلين أما بعد رمضان فقد ذهب عباد رمضان ولم يبقى في المساجد إلا عباد الله سبحانه وتعالى si suumaye o ngari rewayɓe suumayeɓe naata ha juulirde nden heewa amma si suumaye o yehi haray lutti hande kadi ka juulirde o rewayɓe jeeyɓe ramadano on amma haray rewaynoɓe ramadano on fof ɓen ɗon hande kadi ɓe yehi yo Allah dandu en tawede ɓen ɗon inchallah أيها الأحبة وأختم خطبتي إن شاء الله بالسنة الهجرية الجديدة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السنة سنة توفيق وصحة وسلامة وعافية ونجاة وإتق من النار لنا وسائر المسلمين. أيها الأحبة فهذا هو شهر الله المحرم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد رمضان فقال شهر الله المحرم. وسئل عن أفضل الصلاة بعد الصلوات المفروضة فقال صلاة الرجل بالليل. haraykomi darnirta yewtere annen nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe landanoma korkaji ɗin fof ko korka honka ɓuuri e moƴƴude nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ko ndu lewru wiyetendu jombente koye ndu wonɗen ɗo hannde e muɗum haray ɓe landa kadi julɗe ɗen fof si waktuji farillaji in feƴƴi haray ko julde honde ɓuuri e moƴƴude nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki koko goɗɗo immoto jemma naafa hara yimɓe ɓen foppo hino ɗaani nden julde ɗon naafigiyagal ala e mayre yiingo ala e mayre ko immimma ɗon kon jemma salligoo ɗon daro yeeso Allah subhanahu wa taala ko kulol makko waɗata ɗum goɗɗo ko ni o wata mesirirde imanu makko on fewndo hiver hino ɓuuɓi accitugol ɗum ɗon fof an wo sonnaji on fof daro ɗon yeeso rabbu samawati wal ardi ko imanu woni ko waɗata ɗum ɗon sina ɗum ko nde wotere laabi ɗiɗi haray kupi ndaare tu wonoma ka suumaye ndaara kadi alhaali ma on kadi ɓaawo suumaye e nder yontere nden ko laabiyelu naafata jemma e nder yontere nden ko laabiyelu immotoɗa joni aɗo subaka ko non wawata andirde iman on jonno musidɓe julɓe tedduɓe kana nabi sallllahu alayhi wa sallam lamma hajara min makka ila almadina wajada alyahudu yusamuna yawmu ashura فسألهم عن سبب صيام يوم عاشوراء فقال هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وقال إن عشت إلى السنة المقبلة لأصومن التاسع والعاشر nelaaɗo sallah alih sallam fewno ɓe yuno makka ɓe seeni madinatul munawwara ɓe tawno alyahudaɓe ɓen hino horude ñande 10 jombente ɓe landiɓe ko fi hon ɗum ɓe inni ko nden ñande woni ko allah subahana taala on halki fir'auna o dandi annabi moussa nelaaɗo sallallah alih sallam maaki ko menen ɓuri handude e jeygol moussa e di onon nelaaɗo sallah alih sallam ɓe hoori 10 jombente on ɓe inni somi wonti kadi ha nde e hitande mi hoora e jeenayo mi hoora 10 on kadi kono nelaaɗo sallah alih sallam ɓe hoorano 10 on ɓe hoorano jeenayi on afwan tawi hannde kadi ɓe faatike kono ma dama ɓay hari ɓe wowli karama ko ɓe no ini joni horugol yawmu tashua wa yawmu ashura ñande jeenayi on e ñande 10 on isan fadlu siyamu yawmu ashura yaqulu nabi sallllahu alayhi wa sallam yukaffiru zunuba sana man sama yawmu ashura inchallahu allahu subhanahu wa taala sayahfiru lahu zunuba sanatin kamila bi iznillah haray ko honno woni e moƴƴere hoolugol ñande 10 jombente nelaaɗo sallah alih sallam maaki hiɓe tañƴini haa ɓe felliti mo hoori ñande 10 jombente
allah yafoto mo bakkatu mo waɗi e nder hitande. joni noon ko honno hoorete ko ñande 9 on e ñande 10 on. wa yawmu tashura wa ashura sawfa yuwafiq yawmu al-arbi'a al-muqbil wa yawmu al-khamis. فعلينا أن نحاول صيام هذين يومين إن شاء الله لكي يغفر الله لنا ذنوبنا ما قدمنا إن شاء الله. هذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.